Thakathi obhinqa ngekhuba bayayibuza abafana bafokazana bathi lo mfana omncane kangaka uyofana nesiphumulo laphi khona wena lo yimi lo impela nephela mntamkhulu intaba lapho esuka khona siya khona entabeni siyocelela abantu siyoshweleza sibamezele ezidalweni zabo uzokhumbula ukuthi kunamakhaya othola ukuthi imsamo yabo isifana nezeleze leyo msamo leyo isigangiwe umuntu mangabe ethi uyocela into zakhe zivele zishone phansi kakhulu. Imibono neziphakamiso akuzona ezithi-RC TV okanye ke iThemba Podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwi-RC TV. Banya. Nena bangezengeze nena bakaqasala kawosa ndlinkulu yakithi siyabengela bakithi sesifikile sigalekile endlini zombuso sithi TRC TV. Ubani bakithi ongathi akayazi ubani ongayazi iThemba Podcast ingane zakwethu siyanibonga sithi lapho ke ekhaya usahlezi kamnandi please like subscribe share this video bakithi commenta sikuze ukomenta kwakho kodwa ke namhlanje sigijima siye endlini zamabhaca bakithi emzimkhulu bathi ndukuza amabhaca ayishaya iziyavuthulula ndukuza amabhaca ayishaya iziyavuthulula umzondo kwabamzonda ngoba banokela bathi umthakathi obhinqa ngekhuba bayayibuza abafana bafokazana bathi lo mfana omncane kangaka uyofana nesiphumulo laphi khona wena lo yimi lo impela nephela mntamkhulu Kusikaneni uqhawela kithi akonakele lutho ingakho nje usibona nje sijakadula sithi bingelele enkalweni zonke magumba manomhlaba so ka 24/7 ngolamlelo kufa hawu suka ubani yena hayi kunjalo mntamkhulu sesangena saphinde sagxoba esithi masike sangena safike sagxoba esifike kubonakala injalo ndaba injalo nje bingela mfethu Cape Town Eastern Cape Western Cape North West KZN Gauteng asibingelele nje kuzona zonke izifundazwe ukuthi lo mbukiso uhamamba bese uyafinyelela khona ukhuluma uDr Phungula umpala omncane enzulwazi ngaphasi kweintaba zamabhaca phansi emzimkhulu emfundweni isigodi siyabingelela khawela kithi abantu abaningi badidekile badidwa ukuthi bayayilanda impande kodwa ayibasebenzeli ngokwabo kodwa sithi sidlula kanjani esumene esinjalo khona umuntu ozokutshela ukuthi hey mfophungula ngiyayisebenzisa impande kodwa ayisebenzi umuntu onjalo kusuke konakele iphi inkunzi mntamkhulu bengifuna namhlanje silithinte ngempela lo daba ngoba sinayo inkinga ethi ibe njalo ngizokwenza umzekelo nje kakhulukazi labantu othola ukuthi izinto zaba yihlangana yilungi uthola ukuthi umuntu unama qualifications wonke womsebenzi but still akabizwa ndawo noma ngaba esebiziwe uthola ukuthi kuzobe leso sikhashana lomsebenzi awuthola bese uyaphela umsebenzi angazi naye ukuthi mhlambe lo umsebenzi lo uphele kanjani kunento ke siyanisisho okokuthi it's not like yonke into ngobuthakathi nanokuthi mhlambe mangabe ubona into zakho zingalungi it's not like mhlambe ngobuthakathiwe kuphela kunezinye izinto othola ukuthi kunamacala engayiwona wethu kodwa agcine sewela kithi understand that's why uzothola kwesinye isikhathi kuba nalezi zinto ekuthiwa siyoshwelezela abantu siyobacelela siyobakhulekela ukuthi izinto zabo bese ziyalunga because asazi nathi lapha ekuthe kwavaleka khona ukuthi kuvaleke kuphi ngizokwenza umzekelo uzokhumbula ukuthi kunento esesiyibize ngokuthi ibhavu yentaba ibhavu lentaba lapho esuka khona siya khona entabeni siyocelela abantu siyoshweleza sibamezele ezidalweni zabo uzokhumbula ukuthi kunamakhaya othola ukuthi imsamo yabo isifana nezeleze leyo msamo leyo isigangiwe umuntu mangabe ethi uyocela into zakhe zivele zishone phansi kakhulu mayithi wenza umsebenzi nje ugodukile uthi uye ekhaya kuvele kubhede kakhulu kunakuqala I understand so mangaba ke idlo sihlambe khona abalithathile libakhona leli balekela enkalweni libalekela intaba libalekela enkalweni bangatholi bangakhona ukufinyelela kulo bese kuzoba khona futhi naleli dlo zothola ukuthi vele nalo abanye babo basemndenini babhunguka bangakwazi ukuthi babuyele ekhaya kwaba ukuthi akwaziwana basaphila noma basaphila kodwa lo muntu angithi akukushintsha ukuthi naye mangaba ehamba emhlabeni uyisinyanya salapha ekhaya ingakho ke mase siya kulento sibiza ukuthi ibhavu lentaba esifike khona sibashweleze sibese ukuthi nalabo abahamba ngezingozi abagcwele enkalweni bese siyabamemeza nabo siyabamema siyabageza siyabahlambulula ukuze beze khona ukufika ngaphezulu kwesimo sempilo yomuntu nento ethiba isimo senhlanhla because ezinye zazo angisho ngifuna ukukuyela kulento othi imithi nayo igcina ingasasebenzi abantu ezinye izinto phela uzokhumbula ukuthi umuthi nawo usebenza
ngokumoya understand yeah. so ifuna nayo sewuhlangabeze ngendlela zithizeni nasi isidalwa kumele sihlehlele eceleni if usebenzisa umuthi because umuthi mangabe usebenzisa kumele sincedisane na nesidalwa esisuke siphila kuwe if umuntu if isidalwa sihoxile kuwe noba mhlawumbe idlozi lakho liqhelile kuwe ingakho nemithi izogcinisile ekhishe ekuthenini isebenze because kunabantu othola ukuthi kuvaleke kuze kuvaleke ngisho yonke into kuvaleke ngisho noma umuthi athi uyawuphatha ngesakhe isandla bese uyafa noma mhlambe ethi mawungena nawe ekhaya lo muthi bese uyafa that's why sethatha isinqumo sokuthi kunabantu abaningi esesibanikile imithi abanye basebenzele abanye end up ingenzi lento efunisela ukuthi ngabi yenza kuye it's not like lo muthi awusebenzi it's just that kunento wena kumele ukuthi uyilungise uqala kunamacala othola ukuthi akhandwa abazali engayiwona wakho othola ukuthi konke lokho sekugcina sekwehlela kuwe wena mntwana understand okusho ukuthi bakhona abantu ngempela engabe izinto zabo ziyabalungela kodwa isiya block esekuthenini lamacala esengwafela amacala obabamkhulu injalo vele kuyenzeka into kanjalo ugcina selifela ihlanjululwa kanjani ke phezulu kwempilo yalo muntu leyo njoba siyanesisho sithi kubalekile ukuthi abantu bavele mangaba sikhuluma ngento yebhavle lentaba because kwibhavle lentaba ilapha esisuke siyogeza lonke uhlobo lesidalwa esiphila kumuntu bese simemeza into ethi bayisithunya ngaphezulu kwesimo sempilo yakhe you understand bese siyashweleza futhi siyakhuluma ukuthi kukhona konke okubi noba mhlamba okwehla thina umntwaneni yena angakwazi ayingabe ukuthi into zabantu abadala bese yiwelaphi emntwaneni bese zivala impilo yakhe angithi uzokhumbula kwesinye isikhathi siyane sisho ukuthi thina masikhula kubalekile ukuthi nobumzali ethandaza noba mhlambe eshisa impepho akhona ukuthi akucelele understand so nje lapho suke sohlambula khona isidalwa bese sishweleze ebantwini abadala kuthi nalabo bahamba ngengozi sikwazi ukuthi sibasondeze bese siyabahlambulula ukuze izinto zizokhona ukuthi zivuleleke nento ethi ba umuthi mangabe uyisebenzisa ikhona ukuncedisana nesidalwa esiphila kuwe you understand uma sikhuluma ngebhavu lentaba iprocess ehamba kanjani and yenziwa kuphi yenziwa esigangeni noma yenziwa ehlathini noma nje yenziwa nje phakathi komuzi womuntu lutho njengihleli ngikusho mina ngithi awukho umsamo odlula intaba owona msamo omkhulu intaba you understand because nabantu abadala mangaba bebalekela khona ezintabeni ifuna sihambe siyobahlangabeza sememeze igangeni mawukuthi umsamo khona ekhaya usumoshakele you understand angisho thina sinazo ngisho igodlo zentaba lapho sikwazi ukumemeza khona sikwazi ukuyoshweleza khona sikwazi ukubika khona sikwazi ukucela khona you understand so le process yalento yebhavu yentaba mina ngene ngicela umuntu ukuthi angiphathele amanzi like amanzi awu20 liter bese amgqokela ingubo emhlophe angisho phatha amanzi awu20 ungqokela ingubo emhlophe kusaba ngabe umNazaretha lo kaShembe usangakhona uhlamba ithungise ibe into naye ewujazi hlambela umhlophe noba hlamba athenge nje indwangu azokhona ukuthi ayilokhuze emhlophe lapho sike siqukethe khona siphethe lonke uhlobo lempepho ekhona emhlabeni lonke uhlobo lempepho ekhona emhlabeni you understand bese ungiphathela mabe ngabe nawo amandla okuphatha inkukhu emhlophe nayo ayiphathe sikwazi ukuthi sikhande isidlo sentaba basimamemeza laba bantu suke sibaphathele ukuthize uya understand nabo bezokhona ukuthi basondele balekele sibaphele sosidle so basibaphela sona lapho esithi ke mangaba sinabo labo bantu esuke sinabo kuyashunqa ke entabeni lapho kuyashunqa ke entabeni lapho kuzo lo nalo usuke ekhipha isithebe ephakela laba abaphakelayo ukuze nabo bezokhona ukuthi bamvule into zakhe bamphakamise you understand so injalo ke siyabe semasisuka lapho sesiyathatha ke lezi impande lezi suke zikhona nazo siqale sikhulume simemeza zonke isindaba simncedise ekumemezeni laba bantu esuke bamemeza bese siyabasondeza ukuthi nalabo bahamba ngezingoni nalabo bangahlanjululwanga bese siyabahlambulula ngalamanzi nalezi zinto esuke sizifakele ngese sizimention because angisho asithaki la understand so bese siyamhlambulula ke lo muntu loyo you understand sengaba kuye ukuthi mayinawo amandla okuthenga iproduct for mhlamba akasebenzi for umuntu omsebenzi sesiyakwazi ukuthi simnikeze kuzo le mpande ezoyisebenzisa sizokwazi ba seyilekelelana ke manje useqalile ngasho ngithi kwisigaba sokuqala usiyaqala ke manje usiyaqhubeka neprocess yakhe nokusebenzisa izinto ukulekelelana nalesi sidalo esuke sisimemezile qhawela kithi hambi bangelide nanokuthola ke ukuthi qhawela kithi mangabe mhlambe wenziwe lo msebenzi webhavu lentaba umbuzo wami uthi
esimeni sempilo yomuntu lento kumele yenzeke once after a while noma once after a year noma a month noma mhlawumbe kumele yenziwe this month after 3 months after 1 year. Lento izothini ngizoyibeka ukuthi ifoundation yempilo yakho. Ngisho ithi yafana ukuthi ifoundation yempilo yakho. Angeke ukuthi uma build umuntu work ifoundation uthi sowuqhubekile nayo indlu wayikhuphula ube socabanga ukuthi uzophinda uqale phansi kwifoundation. Okay. Ayikho kanjalo. Angisho thina sisuke sizoqaqa lonke uhlobo lesibopho esime ngaphezulu kwempilo yakho. You understand? Silwa nhlangothi zonke lento. Asili ngomuntu kuphela kumele siphinde silwe nangokwakamoya. Yeah. Understand ukuthi nazi idalwa ingaqheli kubantu because mangabe umuntu ophilayo uyadinga ukuthi kube khona umoya ophilayo ukukhuselayo noma mhlawumbe okuvikelayo noma mhlawumbe okuvula izinto zakho uzokhumbula ukuthi phela emhlabeni kunamaginqi wakhona kumele kube khona into ezokuprotect noma mhlawumbe into ezokhona ukuthi kuvulele izinto zakho. You understand? Ukhona ukuthi nawe ube clean even if wena because le nto ePavilion Ndaba iyakhona ukuassista even if abantu othola ukuthi unesinyama mhlawumbe wagcina ephuphunyelwe isisu zonke izinto ezikanjalo. Iqaqa ezintweni ningi. You understand? Because nayo leyo ngane mangabe iphumile kuyenza kwesinye isikhathi igcina isizivala izinto zakho. You understand? Ifuna nayo igeze uyihlambulule ushweleze futhi nakuyo if wena into wayenza ngebo mhlambe leyo. Because kukhona uthola ukuthi umuntu kuyazenzakala imiscarriage kube khona umuntu oyikhipha ingane ngenhloso. You understand? Mhlawumbe ngokungabi namandla nokucabanga ukuthi angiyazi abe nawo amandla okuyikhulisa end up eseyikhipha ke leyo ngane leyo. Naye yakwazi ukuthi igcina isizibamba futhi nayo into zakhe. Asebenze imithi yahambe ngabe sathi imithi yenyanga isebenza kanti kulo moya walengane mhlawumbe umbambile. You understand? So sisuke siyoshweleza entabeni siyocela sigeze idalo eziphila kithi sibemeza amadlozi abalekile emakhaya ngakhona ukusondela abakubhunguka abangasakhona ukufinyelela kithi. You understand? So ukuze sikwazi sibageze sibahlambulule bakhona ukufinyelela kithi be clean behlambululekile. So indaba enkulu iza la ithi mhlambe abantu abaningi banakho ukuthi idalwa zabo ezafela emgwaqeni ezinye zafela emayini abanye mhlambe abafela entabeni babuyile kodwa iprocess yokubabuyisa babuyisanga ngendlela efanele. Indaba enjalo lungiswa kanjani khona? Akisho ngiyane ngisho ngithi uzokhumbula ukuthi noma mhlambe ukhuluma empepeni uyakwazi ukuthi usho ukuthi ngimemeza abaseyintabeni bebeza amasemalwandle. I understand. Yeah. So ngiyekutheleni mangabe uthi wena mhlambe abalandwanga ngendlela lo muntu loyo mongamlandanga ngendlela angiyazi akwazi ukuthi angene phela ngaphezulu kwesimo sekhaya. Sukufana nokuthi ubudlala awukwazanga ukumfaka mongakwazanga ukumfaka lo muntu usuke sangaphandle. Yeah. Understand? Khona lamadlozi ayihlakaniphile angisho manje nje besikhathi siqhubeka sikhula nabantu nabo ubuhlakani beyakhulu lo nalo udonsela ngasohlangothini lakhe ngenxa ezimpi zemindeni. Understand? Gcina sebelibanga idlozi. Yabo bakhona nabo uzothola ukuthi bazobaleka idlozi libaleke liphume ekhaya libaleke ngoba khona umuntu ofuna ukulitsunya noba mhlawumbe ofuna ukulithatha lisebenzele na kuphela. Thina ke masibonke ekhaya into zakhe azilunge ekhaya daso sigcina sesithina asambe sekhona ezintabeni siyomemeza lo wamuntu owabaleke ukuthi akhona ukuthi yena akulekelele wena awufoli under leyanto ekhandwa kulela khaya noba mhlawumbe kuloya muntu. I understand? So abantu abadala bayabuyiswa vele bafakwe ekhaya ngehlahla la khona nangendlela yakhona ewumthetho wokufaka abantu abadala. If kunezinto othi mangaba sizigeje khona suke sifana base silahlile yonke into. Yabo kunezinto eziyifoundation ukuthi wabhedela lapha kwifoundation ngeke isalunga yonke le. Sizobhidlika vele because uyimoshe lento phi eqaleni. Understand? Lento engisho yona ngifuna ukuvezela nabantu ukuthi ukuvaleka kwezinto zabo it's not like ubuthakathi ngaso sonke isikhathi. Kunezinto ezikwazi kunezinto oyanuyenze namhlanje wena bese kuvala impilo yakho yonke. Ufune ukuthi hamba uyoshweleza uyonqenqeza ukuze izinto zakho zivuleleke. Kuzoba nezinto eziwela kithi thina bantwana ezingakhandwanga yithi mhlambe ikhandwe abazali abashiya zasala seziwela kithi amaqala waba endaphe sewela kithi lapho efunisele ukuthi thina sihambe siyoshweleza futhi ukuze izinto zethu zizokhona ukuthi zivuleleke. Ngikhuluma le ndaba mfethu ngoba ngiyabona social media mfethu uyehla uyenyuka abantu bathi mfethu se Cape Town kune bhavu lentaba mfethu yini silindele lapha mfethu kuyibona ngamehlo ethu yini mfethu abantu abazofika lapha
bathi mfethu namhlanje sizobhema sikhole kumfoka Phungula? Umhla ka27 kuyo lenyanga le esiya kuyo basimemezile abantu eCape Town. Yeah. Basimemezile abantu eCape Town mangimemezile kakhulu ngilokho ngithembisa ngithi ngizosabela kepha ngenxa yezimo namaginxiginxa ehlangabezana nayo empilweni kwaye lapha kungenzakalanga. Nangu ke le date yomhla ka27 njengamanje siyibekayo ukuthi sobe sikhona eCape Town. Lonke uhlobo lomuntu othi mina izinto zami uzibophekile azivuleki ngasebenzisa imithi kuphela imali but still angazi ukuthi kungani into zami zingavuleleki. Yeah. Ibona abantu esifuna ukuyobahlangula ukuyobakhipha kulolu daka abakulo noma mhlambe kulola taku abakulo. Ngayo le bhavu yentaba esithi siyoshweleza siyogeza idalwa siyomemeza isithunywa siyonxusa ukuthi abantu abathethelelwe mangaba khona lapha abone khona abathethelelwe mangaba khona lesinyama bahamba naso bese siyagezeka mangaba ukuthi khona lamafindo aboshiwe ngaphezulu kwezimo zempilo zabo bese ayaqaqeka siyobakhipha kulola taku abakulo cause Cape Town bamemezile kakhulu abafowethu baphuma ekhaya bozama babese bayavalwa ngendlela abavalwa ngayo ba end up babuye ekhaya belambatha siyolwa naleyo nto ukuthi kulo unyaka sithi unyaka ka2026 sithi ake umuntu ozobuyela ekhaya elambatha. Sonke sazalwa sifumbethe. Mangaba bafuna ukusicutha lokho kuyikona kona esikuphethe. Siyolwela lokhu thina esazalwa sikufumbethe. Siyolwisa abantu izimpi zabo nabo abangazazi abanye babo. Sithi mhla 27 sobe sikhona eCape Town. You understand? Sihambisa ibhavu. Sobe sihambisa ibhavu lentaba. So besiphethe lonke uhlobo lomuthi ukukhuphula umuntu ukuphakamisa umuntu ukuvula umuntu ukuvulela umuntu wokulapha umuntu. You understand? Because into esifunayo ukuthi laba ababophekile abaqaqeke abavaliwe bavuleleke bese kuthi laba othola ukuthi into zabo vele zi right but kulekhisha lapha nalapha sikhona ukubanika ama boost nabo ukuthi baqhubeke baphakame njalo bangapheleli endaweni eyi1 because unyaka nonyaka kwamele ubreak record le amount oyenzile ngonyaka odlule. Safuna ukuya lapho mfethu ukuthi abanye abantu mfethu bathi impilo yami ngiyibona ukuthi yaphe ngoba nangonyaka odlula achivanga lutho. Nakulowa ngicina uachieve mhlambe ngo2019 sizolungisa zona zonke lezo zimo zokuthi each and every year akube khona okusha okutholayo. Ukubonakala ukuthi impilo yakho iyakhula ungahlali ndawonye ungami ndawonye mawukuthi kulonyaka ukwazile ukwenza 100,000 nyaka ozayo angabe 100,000 at least akubo 130,000 ukhona ukwenza mhlawumbe umuntu onebusiness for example. You understand? Ungami ndawonye ungastick ndawonye lokho esikusho ukuthi kubalekile ukuthi awusoma business bakhona ukuthola ama boost abantu abanamathende bakhona ukuthola ama boost kanjalo njengoba ngizwa ngithi it's not about ukuthi siyele ibhavu kuphela sifuna nalaba abalele phansi ngesifuba abangakwazi ukuvuka sibavuse kuthi la bese bevukile siphinde siqhubeke njalo sibakhuphule. Ayiphinde mfethu le ayiphinde mfethu sithi laba abalele phansi ngesifuba sifuna ukubavusa usho means sikhuluma ngani le ngaleli bhavu bese kuthi la bese bevukile abafuna ukuphakama bese siyabakhuphula because indlela yempilo yinde yinde lokho okuncane okunakho kumele kuletho okunye uqhubeka ukukhulise. You understand? So silwela lokho ukuthi asingabashiyi phansi labantu abathi abanamandla naba asibatakula silwe ukuthi singafuni ukusiza umuntu ngoba naku umuntu lo awusengcono usenokuthi nabo laba balele phansi siyobavusa manje siyobatakula bese kuthi nabo la bese be right empilweni bafuna ama boost siqhubeke futhi nabo sibakhuphule. Okushithi wena njengomelaphi wendabuko uyalubheka usizi lomuntu omnyama awuphelele sekuthenini lona usi right mhlambe namkhona ngilethela khona okusho ukuthi uyazwelana nabantu esigabeni okusona njengamanje. Mntamkhulu uzokhumbula ukuthi most yezinto mhlambe nathi sinazo abantu abafika bengenalutho abakwazi ukuthi bafinyelele kithi bazovela mhlambe bazobonga ukuthi ephungula wangifica ngenalutho kodwa namhlanje nginokuthi ayikho into ejabulisa njengokubona umuntu ebonga. Ekubeni efike ngenalutho without ukuthi ubonga ngani nawe kuyakukhuthaza noma mhlambe kuyagqugqumezela ukuthi uyakhona ukushintsha impilo zabantu. Ezimela bendabuko kuyakhona ukuthi kukunikeza amandla. Kunemithi mntamkhulu othola ukuthi umuntu uyafika uxakekile
but amandla kanawo uthola ukuthi imithi yakho neyabiza kodwa ngoba useze wanyathele ekhaya useze wangena awukwazi ukumahlulela ukuthi ngoba wena unayo imali ngikhona ukuthi ngikusize understand so siya lapha ekuthenini nalabo abalele phansi ngesifuba sinayo injongo ukuthi sikhona ukuthi sibavuse because awuwazi umuntu oyokusiza kusasa ukuthi onotho noma mhlawumbe ongena lutho emhlabeni is not about imali kuphela na umuntu uyakhona ukuthi udinga umuntu isiqu sakhe thina kunabantu abafike esigodlweni kodwa namhlanje abafana nabafowethu nabodadewethu abafike babona amandla abafika bengenalutho bafike basizakala kepha namhlanje usefana ukuthi umfowethu ufana ukuthi udadewethu so sengisho lokho ukuthi umuntu olele phansi ngesifuba akuchaza ukuthi akumele simvuse lele phansi ngesifuba sizomvusa and futhi process yakhe sizoyenza phansi until naye abe right uzokhumbula ukuthi awukho umqomo wokulahla umuntu yes kunjalo mfoka phungula mfethu mhlambe sikhe phezulu kancane le abantu abalapha abathi bayokubona ngomhla ka27 ngifuna ukuthola qhawula sekhaya ukuthi mhlambe into okumele beyiphathe kungaba u20 liter ukhulume ngezinto ezimbili u20 liter nejazi kuphela 20 liter u20 liter wamanzi ujazi olumhlophe noma mhlambe lelo lokho kumNazaretha omhlophe bese kuzoba inkukhu emhlophe ifamandla wayo nayo bese uzongiphathela u300 u300 lena enye u100 wenza ube uhlweza lo siyohamba siyonikela ngawo uzokhumbula ukuthi indaba nayo inabanikazi bayo so kufana umfulu nabanikazi uyakhungwa intaba inabanikazi iyakhungwa nayo so kobe kukanjalo nje ukuthi umuntu uzobe phela u300 esandleni u100 uzobe uhlweza wonke ilokho ngicela bangiphathele kona njoba sengizibalile nje kuzoba ilelo khuze emhlophe lo mNazaretha omhlophe abahlambe indwa ngemhlophe bese kubuye kuzoba ile nkukhu emhlophe bese kubuye kuzoba amakhandlela awu3 nawo amhlophe bese kubuye ke kuzoba ile ngisho yalo 300 ke nawo sikwazi ukuthi siqhubekeke neprocess yethu I think iprocess yethu izohamba kanjalo bese price list ngizokhona ukuthi ngiyikhiphe for ama product imithi yonke esizobe siyiphethe sobe sikhona ama price wakhona ukuthi if mhlambe sesiphuma ebhaveni sakwenza lokho efunisela ukuthi sikwenze if wona kunomuthi mhlambe udingayo noma mhlambe sawakwasiva sikhuluma ngawo ngaphambilini nawo uzobe ukhona na sibuye singena nabantu abaningi abase Cape Town abake bakhuluma ngendawo ukuthi bahlushwa umdliwa nayo impande noma mhlambe amagona wokuthwebula lowo mdliwa lowo azobe ekhona kahle sizoqala ngalabo abantu labesibasho ukuthi balele phansi ngezifuba sibavuse bese silwa nalezi impike zabantu ababhekene nazo imdliwa nabanemizi khona bafuna ukuthi sifike siqinise imizi yabo noma mhlambe sifike sicuphe uqinise izimoto zabo lobe likhona lonke uhlobo lempande abantu abayidingayo enanokuthi mangibheke abantweni base Cape Town abakhulumayo nami ngibona ukuthi badinga ukuthi nokuthi because as much as abantu bekhuluma ukuthi mina ngidinga ukuthi uyakhona ukubona ukuthi kule ndawo kahle abantu badinga imisebenzi kahle abantu balimele ngakwezothando ngokuningi abanye bafuna ukukhuphula amabhizinisi wabo so kubalekile ukuthi mase uze wafinyelela khona uxhobe kangangoko Ngizwakala mfethu mhlambe sesiyela ngase kuphetheleni kwenkulumo yethu nginayo into ethi abantu abaningi mfethu bahlukumezeka kakhulu emsebenzini abantu abaningi banokufona imfoka sibiya mfethu nginenkinga ama colleagues wami awangifuni yabona ama promotion kumele ngabe ngiyitholile kodwa ngiyitholi angazi kwenzakalani abantu engisebenza nabo bangihambela inyanga bangisebenzele umuthi sithi ngizasho nje kanje ngithi mina mntamkhulu esimene esikanjalo bayazi abaningi abake bafika ibutho lempe lisebenzayo ngoba usuku ungathakathi umuntu usuku ungabizi igama lamuntu usuku usho ukuthi nginyatha lo nginyathayo lo akufe mina akufe sithazama lihlangane lihlukane abangibize emagubongweni abangibize emgedeni abaphethe umuthi ngesandla bameze igama lami ngithi abahlangane bahlukana bahambe emhlabeni awubizi igama lamuntu lokho sikubiza ngokuthi kuyini kuyibutho lempi imbumba ehlangene ngegama lami efuna ukungixoshisa emsebenzini ayihlakaza nexabane yodwa you understand so ulwa wena impi yakho lasithi ibutho lempi ulwa impi yakho nabantu ongabazi because kusangavela umuntu ozoba phambili utshedu yena kanti baningi abasemasayidini abasebenzisa yena that's why thina sithi ungalibize igama lomuntu
You understand? If kuleso simo so zonke lezo impande zobe zikhona. Yeah. Lo uhlobo lomuthi uzabe ukhona cause lento siyihlele kahle. Nabo baze bangitholela ngisho indawo bangimemeza ngimemezwe yibona abantu base Cape Town. Okubalekile ukuthi mina ngihambe ngiyokwenza iqiniso eCape Town ngiyokhipha abantu emgibeni abakubo. Umhla ka27. Yeah. Mfethu angazi noma mhlambe lento izohambisana mfethu. Ngifuna ukuthola mfethu ukuthi mase sidlula mhlambe kancane. Bakhona abantu mfethu abahluphayo emigwaqeni. Ngenxa ukuthi vele mhlambe abalandwanga mfethu ngehlahla kanjalo. Mhlambe esimene sikanjalo, do you think wena masiphuma mhlambe kwitopic? Do you think ukuthi mhlambe labo bantu labo kuba sengalithola usizo mhlambe ngebhavu ukhuluma ngalo? Obvious. Akusho nje ubusho ukuthi simemeza abaseyintabeni. Simemeza abahamba ngeengozi bangalandwa. Simemeza abathile njengoba phela siphethe lo angizuyibiza igama njengoba siphethe lento esobe siyiphethe sobe siyishunqisa. Angisho siyabasondeza, siyabadonsa. Emikisweni lonke uhlobo lento eyimpepho ekhona. Siyabadonsa. Wena owazi izithakazelo zakini, wena owazi amadlozi akini, wena ozobethi mangaba sowufika lapha umemeze ushweleze mina ngikulekelele ekuthenini ngikuxhumanisa nabo. Bese siyageza as much as thina sigeza nabo bayagezeka njengoba sikubhafa. Amabhavu siwenzile kakhulu zavuleleka into zabantu. Yazi kunomuntu obanjwe into encane into engekho. Yabona udinga nje ukuhlanjululwa, udinga nje ukugezwa hlanjululwe abe right. Engadingeki ukuthi azasebenzisa umuthi. That's why ngisho ukuthi ibhave balekile ukuthi siyenze because abanye abantu bayisebenzisa imithi kanti akufanele mhlambe. So kufanele thina sikwazi ukuthi sibageze sibahlambulule yonke leyo nto leyo. Yeah. Kungenzeka mhlambe omunye umuntu othi mfoka phungula kade ngifisa ukukubona but inkinga yami ngise Eastern Cape ngoba uthi uzobe se Cape Town uvumelekile ukuthi ekhona noma mhlambe ikhona into ethi nase Eastern Cape ngiyeza. Okwamanje angifuna uqamba amanga indawo esihamba kakhulu ile indawo enkulu lezi igoli eCape Town. Yeah. Ngisengibe nomqondo ukuthi nginaso isifiso sokuthi ngiwafaka amakhemisi. Walezi impande lezi ezingathwebulanga. Like imbiza, impande zomsebenzi, izibunge, like lezi impande lezi eziphiwo ezingaqala ngamathuneni, ezingaqala ngamvuleli, ezingaqala ngaPPP. Ngiwafaka amakhemisi for ukuthi nabo balekeleleke noma umuntu engakhonanga ukungibona mina straight kube khona lezokwazi ukuthi mayifuna into yami ayithole khona ukuphephela khona cause baningi abantu abakhalayo ngokuthi phungula siyakudinga but siyakuswela. Understand? So that's why ngiyathatha inqumo sokuthi angeke ngiyosabela ngiyobezwa izikhalo zabo ukuthi zithini sibone ukuthi kule nkinga ababhekene nazo siphuma kanjani. Uzokhumbula mntasibiya abantu mfowethu mina angazi nami ngangendlela abangikhonze ngayo nangendlela abangithanda ngayo ukuthi kungani. Understand? So the way abenza ngakhona ifuna nami ngaba disappoint ngikhona ukufinyelela kubo ngiyozizwa izikhalo zabo. Phela mfowethu sibiya mina ngiyinkunzi mfowethu. Yabona. Ngiyinkunzi straight akekho ngakwazi lokho ukuthi uphungula inkunzi. La ngifike khona ngifike ngixobe kubonakala futhi. You understand? So ifuna ke manje ngeke ngiyoyiprove nayo lento kibo bangagcini ngokuyibona la masila ke studio kuma social media. Ngoba phela sifike la ngempela. Because okunye futhi ukukhulu ukukhumbule. Uyazi ukuthi umlomo uyayithenga ibhanoyi. Kodwa mase kuthiwa yenza uhluleke. Yes. Baningi abazibuzayo ukuthi uphungula ngempela lento ayisho iyiqiniso noba mhlawumbe uziphushela icontent yini content. So sifuna ukuyoprove nakho lokho ukuthi masikhuluma la it's not about ukuthi siphusha icontent nani. Sifuna ukuyoprove ukuthi konke sisuke sikusho singakhona ukwenza. Anokuthi singakhona siyakhona ukwenza. Siyakwenza. Abantu babuyile yini kuwena? Baningi abantu bewofakazi. If bekunjalo phela ngaba kade lavalele igama kunini sasivela. Understand? So makhehla kulapho ukuthi nje asike sifike khona silekelela abantu basizakale impilo zabo zibuyele esimeni akekho umuntu odala ukuhlupheka. Wonke umuntu emhlabeni unento afika nayo ekungeyakhe but ifuna understand ukuthi phela zikhona nazi imfamoni ezazama ukuyihlwitha. That's why kubalekile ukuthi uthini iprotect. Kodwa mfuka phungula mfethu ngiyafuna ukuvala but ikhona into ethi you have respect for abanye abelaphi bendabuko mfethu iqhamukapi leyo nto? Mfethu umuntu ngabantu. You understand?
mangabe umuntu akumele ukuthi uyikhukhumeze Yeah. akumele futhi ukuthi uyiqhamise kumele uqhanyiswe imisebenzi yakho nomunye umuntu owenza kahle kufanele ukuthi uncome and uma uncoma naye umnika amandla because lo muntu nawe uyamdinga emhlabeni njengoba siphila siyadingana awukwazi ukhipha igama lokuthi uthi ukhulume kabi ngomunye umuntu noma mhlawumbe ukhulume kabi nomunye umuntu ungalazi ukuthi kusasa likuphatheleni you understand if uyinyanga doesn't mean ukuthi awumdingi omunye umuntu if uyinyanga akuchazi ukuthi kwamele ubukele phansi abanye abantu nabahlamba abanye abelaphi because umona uyisandawo as much as wena ulwisana nabantu abasebenza ngendlela osebenza ngayo the more nawe uzicindezela because inenhliziyo yakhe izoshintsha uzogcina ubamba inhliziyo usukhohlwa impilo yakho unaka impilo yomunye umuntu yeah so omunye umuntu owenza kahle ufuna ukuthi umncome omunye umuntu mayisebenza indlela osebenza ngayo umthande futhi because akukho lapho yena kuphazamisa khona wenza into yakhe unedlozi lakhe unedlozi lakho ufuna ukukhumbula ukuthi noba ngingathiwa uyinyanga enkulu kangakanani angeke uzulaphe umhlaba wonke uyabadinga abanye abantu nabo abazoqhubeka balekelele because mangase kuthi igoli lonke liza kuphungula angeke ngize ngikwazi ukuthi ngibasize bonke labo bantu you understand even if umzimba ukhulu khona ngokumncane kangaka mangathi uza kumina wonke angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiwusize wonke you understand because namandla wethu ahlukahlukene kunomuntu odinga ukuthi athintwe isandla saphungula ukuzaphile kunomuntu odinga ukuthi athintwe isandla senyinyanga ukuzaphile it's not like uma ngimthintile mina wangasizakala mina ngisebenzi it's just that yena ubekele ukuthi asizwe uloya muntu so nje ingakho kubalekile ukuhloniphana nokungabukelani phansi nokwazana nokuzi-understanda wena ukuthi wena i-aim yakho yini i-goal yakho yini ukusiza kwakho abantu ufuna ukubasiza kanjani because mina ngenza ngendlela yami angenzi ngendlela yomunye umuntu and futhi angigxeke indlela yomunye umuntu ukuthi mayenza ngalendlela hayi wrong because anginandaba nempilo yomunye umuntu nendaba nempilo yami yeah mfethu sishawa isikhathi mfethu okay ngicela mfethu ukuthi uvalelise mfethu ungiphe nje amagama amabili amathathu nokugcwalisela umsebenzi oyakubona ngomhla ka27 yeah esingakusho nje kukodwa ukuthi abantu abazithande bazinakekele bazihloniphe baphinde bahloniphe umhlaba because umhlaba unabagaba kade uyahlaba yeah ukubhasobha nokuthi abantu bangahleli bekhala ngawe ngaso sonke isikhathi because inyembezi zabantu eyiwela phansi ziyakwazi ukuthi iphenduke ukukhula elu end up seliba ukhula liyovimba indlela yakho so nakho lokho kubalekile futhi ubhasobha ukuthi ubhedela abantu uphila nabo bani kanjani bese ngisho ukuthi ngomhla 27 sobe sikhona eCape Town endaweni yaseDanone izinto bokuningi esingaconfirm kodwa ama price list sokhona ukuthi siwakhiphe lonke uhlelo nokuthi lizohamba kanjani sokhona ukuthi silikhiphe ngakumbi laba followayo bazokhona ukubona na kwi channel bazokhona ukubona yonke into izokwenzeka ngendlela efanele uma uthi qaphela ukuthi ubhedela bani uphila nobani uthini qaphela ukuthi ubhedela bani uphila nabo bani ukuze kunabantu engamele ukuthi ubagxobe because abangakholelwa ukuthi ubagxobe kudlule kanjalo othi mina ngikholwa ukuthi once wangixoba ukuzinhliziyo yami ixole mina nami ngixobe back you understand that's why ngisho ifundisa ukuthi uqaphele ukuthi uphila nabo ubhedela bani uphila nabo bani ukuzobe safe bheka ukuthi ubhedela bani ngohambe nje ubheda ungahamba udlobongela ukukhulana noma yini because nakho kunento ozoyikhuluma wena uyithatha kancane ngantu komunye umuntu isho likhulu kuye noba mhlawumbe ihlala kabuhlungu kakhulu kuye so injalo sibonge khehle camako ngane zakwethu ningizima Afrika enkulu bakithi sishawa isikhathi ingakho phela bakithi kunje ingakho sikubonga ukuthi khona lapho ekhaya simemeza inkalini zonkana ngobe seshilo Dr Phongola ngomhla ka27 sifikile inkunzi lapha ke eCape Town lapho izobenza khona izinto ezinkulu nesabekayo uzwile ukuthi kumele iphatheni mhlawumbe inkulumo muyithole phakathi iqale ekuqaleni ulike usubscribe siyabonga ukuthi wena uyilunga lomndeni weThemba Podcast iTRC TV ikhonela ukuthi ihlale nawe uma ngabe nawe uhleli nawe inkosi lapho ikwenze ekhaya ngithatha ikhoma zami bakithi ngitshata nje ngenkosini uMabhudu wesithathu waTembe ngiyoyilandela bakithi amabele siphuza amagano kube kuhle kube mnandi siyabonga.